Umaikan abalayan, ipapastati ang salan. Okay, kakabsat, dati timanin nga may pumarang. Nimbag nga alo timanin amin asa nga para. Dati manin dito mismo nga pagtengan tayo kakabsat Ken Gagayem. Manibot pala ang iti barangay 31 na Sitio Lubot West sa Laguaag City. Ato iti pagayam yo, my one and only YP. Kadwateng agserbita ta kakabsat. Marialyn Ganiban Agustin. Of course, ato DJ yo, Arsen Agustin aka DJ Inchong. Dito palaeng garagak iti alas 12. Yan dawatek mga kakabsat nga iseryo dito madaman nga live program tayo tatangal daw. Yan aldaw iti Miyerkules dito ipagilyan tayo pala nga Pilipinas itataka-kakabsat. Yan ikablaom iti na ingasatan nga aldaw ken oras tayo amin na sangapada. Anak ta iso dati namnama naragsaken na talina nabungbong na pamilya.
Ayan, dawatik mga karod kausat nga i-share yun dito yung program itata. Please keep on share lang. Ayan, tapos tikas ta, dado tayong kakadwa. Asak, Agragsak. abukbukin. No, maragragsakan kayo. Oh, di ba? Isuti dungdung wek tinartaripatok tinartaraken ko. Ala, share yun pang-aasiyo ka di Abo. Dagito'y abukbukin. Nagsabong ng Oras kay amin nga sa ngapada. Ayan, kumablaw ka bakit? Daman iti, dati man iti Wednesday edition ni iti DJ Inshow. Yes. Nasingaw mo? Agmulmul kan to kami, tapno no maikat dita singaw mo. Tay laya, tapno no tikas ta kita maikat di kita. anak Nabangsit yan taon unog, yung iwat mo Ako matin muray tuy puso kalalanda. Okay, happy listening. Karigita iso amin pala nga madamang nga nakaantabay, madaman nga nakatune in itata kakabsat. Waenman tuy puso kalalda. Naslag abisuin, di ka mangdwa-dwa, di ka garukin, agu Ayan, kablawan tayo mga orod kakabsat ni Eddie Martamayo, kasapay ken ni Auntie Lynn Ruiz. napun Happy listening Auntie Lynn. And of course ni Mike Agustin, ni kumpadre. awan kiri. Ayan, ni Ninong Fernando John Bareng. Happy listening Ninong. Ayan, ni kay kumpad JR Weno ni Joshua Ruiz. Ayan, happy listening pa ken ni Irene Welchong. Ni Ninang Lainey Agustin Agriam. Basta pa yung ni Marilyn Agnes. Ni Saddam. Hello, Saddam. And of course, ni Micaela Marie. Ayan, Micaela Marie Nicolas. Dito may isang kaanakan tayo. Ayan, kaanakan tayo nga may agay aywan kin ni Raisen Nukwa. Yung busy iso na ta dati klase na. Ayan, Mujol. Ayat man Okay, ni Tita Shirley Molina. Hello, Tita Marilyn. Happy watching keng ka. tirik na kin puso. Ayan, ni ka, sino pwede kita madamag buhay ni Cecil Suliben Rapisora. Hello, ate. Ininang Yolanda Bermudez Acorda. Kasapay kada gitay madamag buhay tata. Hello ni Sir Rizal Viejo. Hello, Kuya Rizal. Ayan, kasapay kada Tita Pe. Ayan, Tita Pe. Ayan, ni Marie Cruz. Kasapay kada Compadre Aris Gawira. Kabiyagan Happy listening Chloe Garcia. Ni Ninong Rogelio Baldonado di Tanay, Hawaii. Happy listening Ninong. isawen na agay isem mamakagu. Yan, umisem tayo. Ket sapay kumata naragsak tayo at itatakang kanayon. Uray adaming kanyak. Hello, Ninang Delia and Boy Baldonado. Happy listening kada kayo, Yes, Ninang and hello. Ninong. Mudak no yes man nagrik nagpapuros nagmapag. pa. Sino? Ninong Rogelio. Oo, Nakita talaga, tipos na, we. Isumet lang nakalilinis lang tatisaksakat ni Ninong Rogelio. Wagam man tuy Hala, kasta pa yung kina Ninang Tina Bareng, da Ninong Perlito Ruiz, kina Ninang Tina, da Ate Emmy Sibukao, di Tanay, Hawaii. Kablawan da kayo kakabsat. Iti yan na imbang aldaw tayo amin na sangapada. Yan, kasabay kay ni Ninang Yolanda, kay ni Ninong Peter Acorda. Bermudez. Nuni ayat tay sa pulen. Sumala tayo! Gapay lang kanyak anakin. Tano siyag tay kunang mabingag pay. Laing sumapol kat sa bali nga inka ayaten. nuni ayat isap sa Ninang Lainey, pulen. Adayula unay ngembu tigute. Tano siyak tay kunam ay di ka dua-duain kasiksikan tulay pinag ay ayaten. Amanong tay kayar arika. Tas may saasabong adipay nagkukurang. Tano puro sa madina pay oras makel tay agagot ket man nasanas. Amuk ading tay kayat ariga. Yes, sabi nakapsot internet na itata. Sabong akak babangluan. Ingkan puro sen kada ito'y dagunat. Yatay Hello to Ate Vanji Viñera Hidalgo. Please keep on sharing lang man ate. Yan, pag-share po, di kita hampeng nga nag-share. Ya? Thank you ka di kita yan nag-share rin. Yan ni Uncle Remigio Aguto, ni magpepanagbuybuyam Uncle.
Ayan, okay kabsat, pumatokarte nga ro din iti may isang kararag. Kita kang runa na launay kakabsat, kita agyaman ti manen ken ni Apo iti deti manen nga aldaw. At tingarod ni agat amilet nga iso na iti mangted iti kararag itatang aldaw. Ko sikreto nga pa ay ni Apo mo batsyende tuy. Di sao ni Apo agtalag kayo kanyak di siya tinasantuan nga ari. Hallelujah, 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 hallelujah. Di pamatin ken Apo patip kerem ta isu di kasalang tapno makita tas tibiyag. Ada panawen nga agbasol ka ken di mamoti araramidem ngem ni Apo hang kapulos binaybayan. Hallelujah, 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 hallelujah. Apo kas may sanga agipan mo nga nakakita ti kinaimban mo at may sanga tilingan tinarabay na. Ano yung palubos na mapertit biyag ko ketet ko di amin ko. O Apo awatem hallelujah. Okay, kakabsat, dito iti kanta na pauluan, Yes, hallelujah. amen. Dito karot kakabsat, iti umuna nga, ayan, pangbungat tayo kakabsat, kas bilang kararag, ken kararag kanta. Dakes a panunod tinaglas ta isip mo. Ayan, nice sa voice, aga na milet ko na ni Ninong Fernando. Ayan, Ayan, nini ng Eden Antalan, Dan Sharing, kakabsat ni Ate Banji Piñera Hidalgo. Ato ti alisto kami nga agpangato dito monitor, isong pasensya, di kita kami mayo awag no kwa kakabsat. Ag-request kayo kadikiti sunata kayat yung i-request kakabsat. Yes, the request ni Kuya Rizal Viejo. Kahapon lamang. Kamanto ko Kuya. Padaanam Kuya Rizal, laya. Yan ken umunaman ti amin kakabsat. Kaya amin ko na ni Auntie Lou. Ayan. Imbaga ba nagbubuhay di tanay Canada. Da Lindsay, da sino pa? Da Don, ni Pet, da Abalayan. Alawela. Indengam manuinas kain ka
kadmang rikna kadagitoy ngaon unoy kenka agumaw gawawa amwen nga tuy ayat rimusing gapuken ka tasika awan sa bali inayawaman daytoy rikna apay apay day talagen agmayen tasma. Yes, happy listening ka ni Marius Paulo Palapox. Bueno ni Beshime, ni Kumadre, ni Auntie Ruby Rosa Gumarit, dito na Sarat. Kasabay ka ni Kasinsin Julian Cuarto, Julian Agustin Korea. Nga data Korea itata. And hello Kasin, kumusta kay amin dito na Korea? Korea na itayang mo itataya. Weno Hong Kong, weno Korea lang dito avalyado. Tekno dilaeng siksika Apa mah jadi signal tayo ta. kastoy man gayang di agaya daytoy alubong anyan adayab di kaunggan anyan aragsak tuok tibiyag ket malipat Si putidin siya di nagaya daytoy alubong anyan asanta kasman apag bugar arosas mangtatragta toy kararunga Sikaken siya inta aging nayat day tatramen ragsak tibiyag di problema inta malipat no sikaken siya ket aging nayat. Yes, hello to Mikael, bueno ni Michael. Hello, Bayaw. Yes, hello Kasin. Bayaw Michael, happy listening pa ken ka. Naragsak tibiyag ken kasasad nakamaten tay palagkakapsat anyan apintas anyan aragsak no sikaken siya ket agayan hayat. Okay, patukaran naman dati muna palaing naganan request. Request ni Kuya Rizal Viejo. Ayan. Ni Kuya Rizal Viejo, to yung request mo Kuya Rizal. Yes. Hello, Auntie Wilma Elbert Ganutisi. Happy watching, Auntie. Hangke pelpat maturog kapsat Yes, ni Kumadre Devi. Yunagor. hapon lamang Naimbag nga oras tayo amin nasa nga pada. saya Uncle Misho. may dalawang puso At to iti pagayam yo. daigdig na kay ganda Ni ading yo nga insyong. sa DJ Insyong. lang mata mababana pa nining ng pagsinta ukol sa isa't isa Ada ka di problema yo itibiyag kinayat. Kayat yo ka di nga isurat. Iti pa kasiritaan itibiyag yo kinayat. isang landasin Ipatulod yo ket ipawit yo ditoy. nagsanga bagamat may ngiti Madi siya ka muna kayo. balat kayong saya magkabalikan pa kaya sila Dito yung asurat ng ibasa itatangal daw ket pakasaritaan iti biyag kinayat ni Deborah Valenzuela. mata mababana pa Ket imay ni kumpadre di kalman kumadre Deborah. ninikul sa isa't isa kahapon lamang pag-ibig ay wakas ani mo'y bata
di magwawakas. Ngunit ba't naglayo, di na nagkasundo, kahit nagmamahal ang kapwa puso. Kahapon lamang, pag-ibig ay wagas, animoy batis na di magwawakas. Ngunit ba't naglayo, di na nagkasundo, kahit Bigyan siya ng nagmamahal ang kapwa puso. Okay, dito karot ka sa iti request ni Kuya Rizal Abiejo. Yes, Aya? kahapon lamang. Kahapon lamang, di kita napakasarita na itibiyag kakabsat. Tumalin nyo lang ay surat. Ni Uncle Insyong. Alala. Hello, bayaw. Doon Karyaga ni Auntie Josie Villanueva. May ka pa nagbubuyam Auntie Josie Villanueva dito na Hong Kong. Yang kasabay ka ni Kuya Rizal. Apeg, katawa ka Kuya Rizal. Ang komot, agdaniw, no? Gibasat surat. Aman, susurwek to, madasek to mamahit. Ang bukmet, hindi, nung kami nabayhan kong obra. Ayan, medyo malipatak nukwa. Kasla ti pinagbabae, nabayhan ko inobra, nalipatak ko na po. Ang karamit ti babae ko, nak, si kamit. Okay, kakabsat, dating araw diti kanta na Pauluan na Boulevard. Kita irok na Yes. na kayo amin pelaing nga madamang agbibuya. Request ni ng Lene Agustina Griam. Siya man ti muna kumanta itata. Ayan. Ala, sige. May kawak ka nga nalawan eh. Hello. Adong Hello. So, makaikawan no nalawa. Diti studio technique. Ayan. Studio technique. Diti nga ra din. Siya man ti muna kumanta ita. Yes, happy watching kini ko Madre. Jessica May Godjama. Tuwen no ni Beshi May nga best eyelashes. That's grease on pants. Mo, dahil Joyce. eyelashes. Check. Happy watching Beshi. Ayan. Siya man ti muna Kanimang kumanta. Margie Tamayo Palting. Ayan. Irok noy, isagot mi ka na kayo kakabsat. Ating ortikantang Lindsay Boulevard nga request ni Ninang Lene Agustina Griam. Hello, Tita Lisa. I don't know why You don't know. you said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you make me cry. I beg you, please, I'm on my knees if that you want me to. Never knew that it would go so far when you left me on the boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Just one more chance, another dance, and let me feel and thrill that I've been losing you. The sun will rise within your eyes. Come back to me and we will be happy together. Never. Come again would release my pain if we could be lovers again. Hello, Cousin Princess Ira Agustin, dito na Cagayan. Ni Samuel Ruiz, kasama ka ni John Macrae Pate Masaul. Yung pagka pa nagpipuyo ko kapsata. For I will show a place I know in Tokyo where we could be
happy together. Never knew that it would go so far when you left me on the boulevard. Come again would release my pain, and we could be lovers again. Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain, and we could be lovers again. Yan. Hello to Rene Boy Arizabal. Happy listening po sa inyo from Beacon City. Yan, ni Mami Lucy Damo. Happy listening Mami Lucy dito na Hawaii. Basta pa yung kani Ate Josie G. Villanueva. Yan, kapsat dito iti request nga imunan. Yan, makadua ko na kumata imunan ni Kuya Rizal itatay nga nag-request. Di ako magpapalimita kahit may... Ayan. Adda dito battery jay. Di kita kumait. Di kita jay. Ayan dito pagkarkargaan. Ayan, kumit. na di nalulukot. Apay ko mamadi. Ayan. Aha. Bari ka. Nalipatan ta ata kasanukot ni. Madi? Ni kita magraragak mo rin. Apay damot rari ko na kayo. Oh, ayan. Yes, nagbalakpak pa ini ang Remigio Aguto. Ayan, thank you, Uncle. Renny Boy Arizabal. Sabong kanayan ay may tigasa. Yan, sa malatay perlaing kakabsat. Sabong kaniliw na tukin. Ang request kailangan ka rin kita kaya yung i-request tapno ni Kasta, dati kita ipatukar tayo when no kantain tayo kakabsat. Ayan. Asin kaniya. Skyline Pigeon, ako namit ni Ruby, sino dita? Ni Auntie Ruby Rosa Gumarit. And hi to Ninang Christine Laguardia. Happy listening Ninang Christine Laguardia. Dita na Bilang sa dinotayan, datatayan? nalda. Australia. Hello Ninang, kumusta? Happy listening and enjoy watching. Langit di mayo. Ala sige, itira ta mga rod. Dati, gore ka. Aha. Dito, magustuhan na dito kahit nga kantaya. Kainay ayat sinsalamagi. Ang sangsangit na ito'y pusok mo. Malaglagit ko dagiti. Dahil di ayan ayat lain kapineldi. Yes, hello mga inaanak ko na ni Ninang Christine Laguardia. Yes. Okay. Happy watching Hello Nina. Ninang Lydia. At tingnan natin kakapsa iti kantang Irok Noyme. Ito yung kantang isagot tayo. Kadito yung nag-request ni Tita Weno ni Auntie Rosar Gumarit itinay Sarat Ilocos North. Ang-request kay Laeng. Ayan. My hearts belong to you, Mari, kung na-request ni Deborah Valenzuela. At tingnan natin kakapsa. Sagot ko dito yung kanta para kada kayo. Sabay ko patawag. Gustuhan nyo. Ang-request kay Laeng. Naliden tuy silang ko Saan siya? siput sika tay imanayo Nagpudaw sa. ingkaring kanya nga di kan tumanglipat apay ta ingkatalikudan ubaw amin ngayon ka imbalikas kanya nasa ngeminitura himbaw ingot sa bali dahi to'y ngayat ket ingkarigatap tipud no nga agarupa bareng si kake maawan
dito'y rigna. Imbubuskot biyag ko sa baling arayat. Oras naunday nga tawid, nagtali na et ka dito'y barukong kenaken. Nagrigoten nga suruan to'y buso, sungkelat at iliw segaken karayo. Nagrigoten nga suruan to'y puso, sungkelat at iliw segaken karayo. Dama ko nga dimteng ka, ngem saan ngagmay maysa, adaan kan sa bali, naragsak kay nga dwa. Agsaibig parugong ko, agarubos lulwa, numabalin la kumanga, arakupen ka. Ngem awarin karbenga, nga mangikutken ka. Naglabas oras, alaw bulan ken, naonday nga tawid. Nagtali na et ka dito'y barukong kenagem. Nagrigaten nga suruan to'y puso, sungkelat at iliw segaken karayo. Nagrigaten nga suruan to'y puso, sungkelat at iliw segaken karayo. Yaw na true. Ay miskap ko na natin tayo. Alawela. Bonikin. Yes, DJ tayo request ni Auntie Rosa Gumarit. Ay, Ag-request ni Tita Lisa Lorenzo Alconti eternally. Ayan. Sige, kalgata kita naman. Yes, hi to Ninang Yolanda Bermudez Acorda, ni Hans Alcon, tay baro ni Tita Lisa, and also to Ninang Christine Laguardia. And hi to Pika ni Lloyd Bacujo. Ayan. Thank you gayam ko rito anak ko na imbag nga oras iyo anak ko na ni Ninang Yes, ni Ninang Ann Murray. Ninang Ann Murray, thank you kadito naichambak kita tayo no sarko itatanga nagbuya kaya. Thank you kadito t-shirt. Thank you so much. Ayan. Okay. Natik pa nga may isa kakabsat nga ayog bilang irok na mi. Request ni Tita Lisa Lorenzo Alcon iti Colorado, USA. Hello, Mami Yolanda. I'll be loving you. Agora ka. Nasa pa onay. And hi to Rodelia Balsa. I'll be loving you eternally. With a love that's true, eternally. From the start within my heart it seems I've always knew the sun won't shine, then you were mine and mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. Though the skies would fall, remember I shall always be forever true
in loving you eternally. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, mother, for me. To the skies would fall, remember, I shall always be forever true in loving you eternally. You gave me a mountain by Elvis Presley. Abi ka stoy. Jakmat ka panawanan na kita kahit apa. Ay, request ni Ninong. Mayat Ninong, agree-request di kita pang 70s kada 80s. Kaya din siya. Alam kong patapol. Ana, umay ka. Dito pa lang di studio kita tamal-malpas dito studio ko. Naya, umay ka to ano, kaya't mo pumasyar. Gurkaman. Alam mo lang. Gura ka, dito pala yung tiya ipatukar tayo, bumatukar tayo mampelaeng Santo ni Maria Linmet iti kumanta kakapsat. Yung makakatkatawa anak talaga, tanong. Yes, nagpalakpak damanang Lydia agas ganibang. Damanong mante ni Charlene, darayan ka ni ito mga chikiting. Yes, thank you kakapsat. Kita i-agree request. Yes. Maraming salamat. Hello everyone, sorry mga anak kanayon naklit. Hano okay lang Mami Lydia? Kanay naman pa nag-shopping ka no ta ikan dadigite kapag yami pa yan tating ras ka no. Yes. So nga sabi ko mga kinapo ta dadulat iti blessing nga ipaay ni apo kanya yung Kistati kinasayaat ni Mami Lydia ken ni Daddy Mante. Yes, Kena aduda pa yung nga nasayaat nasasayaat. Ang kung may-mention kaputa kinaadoyo kakapsat niya. So nga di kita nasasayaat ni Apo Diyos latan iti kanawin nga mang tarabay kada kayo. Ni Apo Diyos latan iti mang supapak kadigiti ipapaayo kadigiti papada tayo nga adat dito rabaw iti dagang ikikanyo kadigiti nagbalin nga blessing kada kayo. Kaya nagbalin met a blessing para kada kaming ikikanyo kakabsat. Kaya tagyaman kami launay kas kunak ni Apo Diyos latan iti makaammo ket na Diyos unay tiyag nina. At tingarod iti request ni sino ni Mami bueno ni Ninang Anmoray Agonoy. Sika iti gapuna. Dato yan Ninang Anmoray iti request mo nga isagot na kadigiti sa ayon pelang nga madama nga agboy-boy ita. Padaanan nyo dito yung request yung kakapsat, nakantabay. Yes, pro-line ka dako. Dito insyong talaga. Nga ni insyong tiko ita. Sa dinuman, di ayan mo biyag ko. Kaya't kukumaken ka. Ngay putno sika kanayon ti arapap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagi ko. Sa dinuman, di ayan mo biyag ko. Kaya't kukumaken ka ngay pudno. Sikak kanayon, harapaap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas ni tawen
ken ka nga sika sikalae di ka masursuro biyag ko alipate uray pa'y ada agtun ijay tanim. Ayan ko na ni Mami Anmoray dito ay agsangsangin ako ng anak ko dahil tang kanta maililiwak unayen dita Pilipinas. Isupay anak at ado digiti maililiwanen nga agawit ang iyong customer iti panahon. Imbes nga umawawan ko man kakabsat ga babayenta na bayagan ang iyong umat adumat iti cases iso deta ti problema iti isang libungan no kasano nga mapuksa. Ayata uray kasano iti pumpumayan tayo. Ibagadang hantay nga rumrumwar, ag-quarantine tayo, ang makasapulan ba't ti agserbi kada tayo, di kat kapilitan nga rumwar tayo. Kaya iso nga tila ubrahin tayo, agan anat tayo lata. Umarkararag tayo, kanya po Diyos, iso na iti makaamu amin, karigiti kasapulan tayo. Kaya't ken ka. Yes, ninangan mo hey, ano agawid ako umayak to met dita balayo anak ko na. Welcome amin nakakabsat digiti so amin mayat nga umay to pumasyar dito yung nanumo nga studio dito studio tayo. Masapulan iti studio tayo iti Barangay 31 na si Julo Butwes sa Lawag City kakabsat ya. Isong ano kayat yun to iti umay agpasyar no makita da kami no kayat yung makita da kami ala kita pagyaman ami unay. Ken ka ngay pudno sika kanayo ti arapa apto ket di kanto mapukaw tuy lagip ko uray pa'y aglabas nitawen ikariken ka nga sikalae di ka masursuro biyag alipate uray pa'y adagtun ijay tanim uray pa'y aglabas nitawen ikariken ka nga sikalae di ka masursuro biyag ko alipate uray pa'y adaptun ijay tanim uray pa'y adaptun ijay tanim. Ayan, nakatado digiti kayat at agawid din kakabsat. Imbag pa'y ata kayo jut agawid. Kitda kami, kayat mit umay dita, di kami mo't makaumay. Abo. Aton ano nga taaya, imbag kada kayo. Yes, gusto ko na mensyong, at dakadla kayat na ti agawid ti Pilipinas, at dakadla kayat ng ti mapandita Hawaii. Apo, Diyos ko, aya, maawatan. Abo, aya. Kastalaan. Ayan, di dyan nga rotiribes ni Ninang Anmoray, sika. Diba, Ninang Yolanda?
Nung kumala tay, ano ko na ako, nung kumadamayat nga, isartig man ita. Ayan. Okay, nung kumala tay, mabalin ko mga tay, makiswap pa ya. Agawin dak, ada kasukat ko, kasi kumahang kami na ya. When, oray half a year lang. Oray makabulan lang, kayat kulatan ako. Napya lang nga mapadakak, dita awayen. Hello baby, rising ko na ni Deborah Valenzuela. Oray siya, kuma. Naawan ko bitken sa anak ko, saan da nga ipari 84 in citizen. Nga sumrek dita Pilipinas, ada kuma dita kada gito nga panpanawen ko na ninong. Apo talaga, bumakasyon man gayong ni Ninong eh. Alawil, ninimit Dolores, dawa mamaril ko na dito ay naimbang nga oras manin kada kayo amin na late na Yes, gayen. hi Ate Dolores. Hello tita. Ayan, mayat kuma ko namit ni Mami Yolanda. Kuma Edo. Alawil. Hello to kasinsin na Leo Agustin. Happy watching ni Ninang Lainey Agustin. Kasapay kan ni sino pwede gitoy? Ayan, ni Marinel Olivelos. Hello Marinel, ni Auntie Nancy kada Tita Ruby Gumarit ni Kasinsin Perlito Ruiz Jr. Hello Kasin. Ayan, mayat kuma kumpadre no makaawit tayo tainta agyas yan da insyong kunana. Ayun atro. Apo aya. Alawela. Okay, dating pa iti may isang kanta nga irok no imi kada kayo kakabsat ha. Sino detoy? Kitak man umok detoy ko kanininong Fernando. Mayat kuma ako namot ni Ninang Yolanda Sika. So pay You gave me a mountain. You gave me a mountain. Ano nga yung big reason bigla? Aya? Yes, come on my house. Have a 4-bedroom extra ko na ni Ninong. Born in the heat of the desert, my mother died giving me life. The pride of the love of the father, blame for the loss of his wife. You know, Lord, I've been in prison for something that I've never done. It's been one hill after another. I climbed them all one by one. Oh, but it's so, oh, he gave me a mountain. A mountain, oh, I may never climb. Angel Bell. It is in a hill. Ninong, iba ka makanta iso kinantahak. No, kung maiba ka mga patukarek. Ninong kasla Christmas, pang Christmas. Kasla, ano met dito, kasla hill song. Kaya my woman got tired ko na. Ay, agore ka, patukarin. Ninong patukarin tanto latang ka babayin ka, nagito, agding-ding, baka iba ka, agsursuro ak, kanta. Kita lang, matin siya. Oo, aya. Dati ba't yamin ninong? Ninong, hanggang 90s lang, 80s mabalbalimpay. Yam no 76, sorry. Oo na. Yes, ngum nagpalakpak ni Ninang Yolanda Bermudez. Apo, aya. Apo, ado dagitay mayat nga agawid talaga in show. Ni Tita Lisa Lorenzo Alcon, kayat na pita Oh, agawid. mayat kayam ko. Kayam na kayak te. Kayam ko namot ni Ninang Yolanda. Yes, hi to ate journalist Alcon. Dito pelat kanta ang ngaron. Oh, dito pa lang arot ka sa. Yes, request ni Tita Lisa Lorenzo Alcon. Proline. Ayan. Far across the blue water, away over yonder, but if I saw the old river high, where I love her, I left her, but I can't forget her. I miss my pretty Proline.
It's night when the stars start to shine. By the same stars above you, I swear that I love you. You are my pretty Proline. Hi, Ninang Eden. Yes. Wow, my favorite song from childhood ko na ni Ninang Yolanda. Magsalat naman, bakit? Di ako na makasala makuryente. Ado di. Mayat likot ko. When my memory wander away over yonder on the sweet heart that I left behind, in the moment of glory, a face comes before me, the face of my pretty Proline. Proline, Proline, walk down by the river, pretend that your hands holding mine. By the same stars above you, I swear that I love you. You are my pretty Proline. Yan. Yes, thank you, Insyong. Kung thank you ni Tita Lisa Lorenzo Alconte, pinang request na dito nga kanta. Dahil kita kakanta, itibagay mo ko. Napo na yun ya. When Ninang Lainey, padaanan, dito yung request mo, Somewhere on the Road, can please release me. Apay, please release Kani me. Rodelia Baisa, teka no pa'y Always, kanta by Marcos gore ka. Sisa. Always. Okay. Gore ka, ano pa na natin may sidat tayo? Yakang yaka, kunamot ng Remiyo, apo. For toddlers. Apay na pa na natin. Yes, hello to Ninong Perlito Ruiz. Kanta minto ka ni Demo, mi dete kantayo ka ni Ninang Tina Ruiz, Ninong. Okay. Ala, sige, kablawan daw ang pengaron ni Bebelin Doktor. Hello, yakang-yaka ko na ni Uncle Rebihio. Yes. Ayan, ni please release me request ko pa Insyong. Ayan, ni Tita Lisa. Ayan, ni Mami Lydia, thank you ko rin palakpak. My favorite song ko na pa ni Uncle Remigio. Madamat pa renovate, Beshi May, Mako. Kasi song ay ito'y kami pelang unig. Na isong kasin ko na o ni Baruna deto'y hangan ni Ninong. Ni Perlito Ruiz, Junior, di mo magkita, Junior. Sorry. Baruna, di man naging proxy ken ko na. Aya, hello kasin, kumusta kay Titanay Sarata? Keep safe always, amin nga taga Sarata, ya. Ayan na, okay. At di pengaro, di may isang asunat nga isagot may kakabsat. Ngayon na ko kada kayo. Kita request met ni Ninang Lainey, ken ni, sino tayo may isang nag-request? Ni Rodelia Baisa. Ayan, hello Ate Rodalia Baisa. At di pa iti may isang request nga isagot ko kada kayo. Yes, marunong Ninang Lainey. Woman, I will love you always. Ay, Ninang Elena. And I promise I'll give you the best, my love. You mean more than life to me. And I love you more than words can say. You'll be the only one that I love for always.
forever to cherish. I want you close to me and hold you endlessly and feel you, girl, in my arms always. You, yes, you are my sunshine. You are the reason, and there's nothing I want more. I need you. I need to have you in my life. I want you always by my side. Now and for always, whisper these words to me that we will always be together. Just you and me forever. Every moment loving you. Always. Yan, ni Mami Ninang Lainey, thank you. Kanigita request ko mga anak ko na na. Yan, Michael Joy, Bangloy, Nicolas, hello, Michelle Joy, Bangloy, happy watching kay Kabeshi May. Oh, I want to give you all my love, my heart, my soul, my life, everything that I always. Yes, yun tayo request ni Yan, ni Tita Rodelia. Delia Baisa. Ayan. Ni Ninang Lainey. Okay. Kantaam ka no request ng katadade. Sino? Ni Ninang Lainey. Anat request na tayo? Somewhere on the road. Somewhere. Release me. Okay. Please release me. Yes, hi to Bebelin Doctor. Kita mga rotita. Uman. Happy watching ate. Madam Somewhere. Beautiful. Ayan, dito ka tayo kanta ni ko. Love It. Kuna ni Tita Rodelia Ayan. Baisa. Somewhere down the road. So? Somewhere down the road. So, somewhere out there. Wala naman iso. Yes, Ayan. Ninang Lainey. Dedite request mo. Thank you, Tita Rodelia. Watching po from Oman, kung napin ni Bebelin Doktor. At may sabing nga ayog nga request ni Ninang Lainey Agustina Graham. Gura ka. Wait, yatan. Yan, sagot ko man yung kayo kakabsat. Hello to Bayaw Eddie Clear Garcia. Yes, hello ka anakan. We had the right love at the wrong time. Guess I always knew inside I wouldn't have you for a long time. Those dreams of yours are shining on distant shores, and if they're calling me away,
I have no right to make you stay. Somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when. Somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Nakakainis ikot ng ikot. Sometimes goodbyes are not forever. It doesn't matter if you're gone. I still believe in just together. I understand more than you think I can. You have to go out on your own. You just have to find your way back home. Somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when. Somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Letting go is just another way. I love always, you love me so. When had the right love at the wrong time. Maybe we only just begun. Maybe the best is yet to come. Somewhere down the road, the roads are gonna cross again. It doesn't really matter when. Somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Yo! Request po, kiss and say goodbye man, Manhattan, nga ni Allen Corpus. Ayan, Thank you sige. kay Auntie Wilma Albert Tagakaga, Notisi, pinagpalakpakan. Ayan, thank you. Thank you, thank you. I love you all. I love you, Mami Lainey. Kasama tayo, kumusta kayo amin dito, Auntie? Wala na ni Eddie Garcia. Eddie Garcia. Ayan, kasama kayo ni, sino pa? Ni Ate Dolores Dawa Mamaril, ni Ninang Yolanda Bermudez. Okay, ayan. Maria Baisa. Sino pwede kita request na? Okay. Aha. Yes, they please release me pa. Sino tayo request na ta? Ninang Lainey. Ayan, sige, kani Uncle Tito Jubencio Macho, talagang kaya malata anak oray, di ka pa nayanak idi, dagitang kantan ka. When manang talaga. Misyong. Kadaan ang pitinagan na pada. Joseph Gonzalez, hello everyone, good morning. Ano na? Okay, may sabing ayog kakabsat. Yes, hello, Tito Jubencio Macho. Ayan. Ayan, sino ang request ito eh? Ni Eddie Garcia. Ayan, dito yung request mo, Eddie Garcia. Two old friends meet again, wearing all their faces, and talk about the places they've been. Two old sweethearts who fell apart summer long ago. How are they to know? Someday we'll meet again and have a need for more than reminiscence. Maybe this time I'll be loving their fine. Maybe now they can't be more than just friends. She's back in his life,
Yet it feels alright. Maybe this time love won't end. Hi to Kuya Joseph Gonzales. It's the same old feelings back again. It's the one that they back when they were too young to know when love is real. But somehow some things never change, and even time hasn't called the flame. It's burning even brighter than it before. It got your chance, and if they take it, maybe this time I'll be loving their fine. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life, and it feels alright. Maybe this time love won't end. She's smiling like you used to smile way back then. She's feeling like you used to feel way back when, and trying, but something kept them waiting for this magic moment. Maybe this time I'll be loving their fine. Maybe now they can't be more than just friends. They've got in his life, and it feels alright. Maybe this time, maybe this time, maybe this time, love won't end. Hello, Kabagis Beth. Hello. Napindas na ito yung background ta. Okay. Ni Lindsay Cariaga. Ayan, thank you so much, Karite. Greek request, kakabsat. Ayan, alak. Ino, Allen? Ano request na? Kiss and Goodbye. Kiss and Say Goodbye by Manhattan. Ayan, Kiss and Say Goodbye. Alag, request kailan tak kakabsat. Dapat dito, hindi kita request pa eh. Nakakondisyon ni Insyong itat. Ayan. Kurka, dito yan. Kayang-kaya na amin. Ayan. Morning, Madam Cecil. Kung ni ate ay Kuya Joseph Gonzales, yan ti Dubai. Kit ado digiti palakpak ni Ninang Lay ni Agustina Griam. My God. Damanang Lydia. Narigat na tanong siya klatak kang kanta isang. Eh. Nabangsit deta. Deta ata nakadukay subsublan. Sa jacket mo sa rin deta. Okay, kakasat. Datimet nga roti ti Irok na yung mga kanta. Yes, sponsored song ni Minang Mami. Mami Lydia, kinila di mantay. Na namin tatsamit ni Ayan. Ala, saan? Isut rombeng kanya tanga mapasama. Pagtib ka rin. Agore ka man? Agore ka. I'm not yet ready. Agore ka. Isagot ang pwede yung kantagin ni Mang Dong, Kudong. Ayan. Ni Kuya Dong. Oh, madistrakat man nakadungan. Kuya Dong, lukat ang tari daw. Kuya Dong. Ayan. Nakalukat, detiri daw, Kuya Dong. Lukat ang lata, detiri daw. Hanga, detiri daw, detiri daw. Ita na namin tatsamit ni Ayat. Isut rumbeng kanya tanga mapasama. Ita awan pulos makatubig, ipapasta't aglemes, nalaos nga ragsak. Ita pabus o yang tatirikrik nata, patip keren panagpinpin natin tangadwa. Ita aglantika rarwata, arig na tay bitbitwen,
ragpatentat langit ita. Kastoy kumangag nanayon, day kaayat mo, kenday ka kinadungon. Sikot nang kanyak namnaman, Nupod no ni ayat, tinto pulos sa kupas, ita. ayan, once more, kung naman ni Ate Rodelia Baisa, sa mata makikita ang mga magagandang legs. Ita, arig na datat baro. Good night, Mami Yolanda. Alubong, nasinaw, ngayat inaken ka, iruknoy. Pasingkeran na bukil na ayan naya, jak tumaiture. Maya tayo din na ita, kastoy kumangag nanayon, day taayat mo, kenday ka kinadungon. Sikot ng tet kanyak namnaman, Nganupod no ni ayat, tinto pulos sa kupas. ita na namin tatsamit niyayat ita. Yes, thank you again to Manang Lydia and Manong Mantenga ng sponsor kadeta nga kantami. Thank you. Gidi nang gusto, dan ninang Yolanda Bermudez Acorda, ninang Leni Agustina Griam. Yes. Okay. Once Tingnan rad, more. Sa mata kapsat. makikita. Sa mata makikita, pasaron wenta iton kapsat. Ngayon mahalas dito, kablawan di man pa ni Apo Kapitan, iti ni Mr. Apo Kapitan. Apo Kapitan. Joy Joy Legaspi. Legaspi. May isa kaligiti, ayan, hanunin nga makarkarwar, babaen ta kapitan at asawa na Apo. Hello, Mang Joy! Thank you mga anak ko ni love you both. Thank you, Mami and Dimante. Yes, sagot mi kani Ninong Fernando, ken Ninang Tina ken kadagiti madama pelag buya, Yes. Ninang Eden Antalan. Hello, Wilma Elbert, taga Kaganotisi. Hello, Uncle Auntie. Auntie, oras na yun. Alaona, 21. Girl, you are to me all that a woman should be, and I dedicate my life to you always. A love like yours is rare. It must have been sent from up above, and I know you stay this way for always. And we both know that our love will grow, and forever it will be you and me. Hey, yeah, yeah. Oh, you're like the sun, chasing all of the rain away. When you come around, you bring brighter days. You're the perfect one for me, and you forever will be. And I will love you so for always. Come with me, my sweet. Let's go make a family
and they will bring us joy for you always. Oh boy, I love you so. Sa utang pagin ni Joshua Ruiz, ni compadre. Ways to let you know, but you can't be sure I'm yours for always. And we both know that our love will grow and forever it will be you and me. Hey, yeah, yeah. Oh, you're like the sun, chasing all of the rain away. When you come around, you bring brighter days. You're the perfect one for me, and forever will be. And I will love you so for always. Yes, hi to Kuya Pia Akdal. Happy watching, Kuya. Yes. Yan, sagot ang pagin ni kumpad Joshua Menon JR, Joshua Ruiz. Yan tingin ni Madamami lang po yan. Damami Lucy Damo, Tita Marilyn Pasyon, Damami Lu. And of course, ni Kuya Rizal Viejo, ni Mami Elena Akdal, ni Mami Ene Natalanda, Angel Remigio. Yan, da Kuya Delia. Tita Liza Lorenzo Yes. Alcon. Yo! Oh, you're like the sun, Chasing all of the rain away. When you come around, you bring brighter days. You're the perfect one for me, and forever will be. And I will love you so for always. I will love you so for always. I will love you so for always. Yes, kuna ni Ninong Get. Kwa, ano tayo, pasaman insong. Aumbay, palakpak Da. lang. Practice makes perfect. Amen, kuna na. Yes, thank you, Ninong. Thank you ka rin sa amin. Anak, pwede may isang kwata. Kini Kuya Pia Akdal. Pwede may isang... Somewhere. Somewhere? Somewhere out there. Yan, dito yung kanta. Isagot naman kin ni Norman Gomez, kin ni Baby Lynn Gomez. Dito na ang tiyan natatayan. Dito yung lubot. Cyprus. Ni Norman, dito yung lubot. Ay, wen. Bakit na dito yung Cyprus? Yes, isagot pa amin kadagiti madama pelag buya. Hello to Tita Lisa Tagalikod. Yes. Another sponsored song ni Ninong Fernando Bareng kag Ninang Tina Bareng. Mataanan din request mo, Madam Corpus ni alam mo na kanan? Allen Corpus. Dardarep-dep ko adakalat sa jay ngamang panpanunot kanya kasta akmet ken ka. Sadyay adayo Ay, Ninang Ami Ruiz. karkararag ko nga oray darep-dep laeng ijay akita tanto oray kasanot kalawan nagbait ang tangataw ragsak kuti mangipapan nga agpadatatrik na Ket mumarik na puloy na labis nga angin
kaslatala agdenden namang mat langit. Adayo kaman sungken ko matayat mo, ket sa pulen nato'y puso tapnon sadyay karet-deptat pumudno. Hello to Ninang Ami Ruiz and Ninong Uncle Temi Ruiz. Ayan, Michelle Joshua. Aguto. Yan, hello Maring Michelle Michelle Aguto. Michelle Aguto. Hello Ma'am Michelle Aguto. Yes, Aguto family. Sige Aguto family. Sabi din sige aglaklako dito tiyendaan ti Guto. Imbag nga pa nagpuy-puya yo dita. Yes. Nangabakak sa tuwete nga pinag ko dito eh. Ito imak nabudo. Kaya ka kasi. Ama nagtetaya ako rin. Oray kasanot kalawa nagbayat ang tangataaw. Ragsak ko di mangipapan nga agpadatatrik na. Ket Marik na puloy na lumiis nga angin, kaslatala agdenden namang mat langit. Hadayo kaman sungken kong matayat mo, ket sa pulen nato'y puso tapnon sadyay darep-deptat pumudno. Yes, thank you ni Ninong Fernando and Ninang Tina Bareng. And hi to Bernadette Santos Sebastian. Hello, Beshume Bernadette Sebastian. Yes, may kamang magkanta Mang Bernadette. Ayan, kasama ka ni Manang ni Ate Jean Bilya sa Gayaga. And Kuya Kakaranes sa Gayaga. Okay, may something of the request kakabsat. Sa atin itong patukarin dito yung request ni Allen Corpus. Allen Corpus. Kaya di kinito dumay nga request na. Isagot mi maning kada kayo kakabsat. Dito nga kanta. So may stuck kayo kaligit babae nga diyo kayatin. Panawan nyo dana. Stack on you. God is feeling down deep my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. Needed a prayer, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. Mighty glad they stay. Stack on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on. Yes, I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for men like me. Yes, I'm on my way. Mighty glad you stay. Request ka lang yung kakabsat. Hello, Ninang Lenny, Ninong Fernando. Oh, leaving on that midnight train tomorrow, and know just where I'm going. Fuck up my troubles and I've thrown them all away. 'Cause time, little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. God is feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way.
needed a friend in the way I feel now. I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. Mighty glad you stay. Okay, dito may karoon kakabsat. Request pa ni Ate Delia. Natin yung apelidonan, Delia. Rodelia Baisa. Ayan, dito nga din Ate Rodelia, no, bibuya ka pa lang, dito yung request mo. Kita, gore nga, dito yung napinmin na siguro dito. Ayun. Thank you, Uncle Remiho Agoto, Ninang Lainey, ni Ate Pia Akdal. Ag-request kay Laeng, kakabsat. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. I love you. Kailangan pa bang ako ay lumapit at sabihin sa'yo ang laman ng dibdib? Na mahal kita at wala nang iba. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Di na kailangan ako ay tanungin. Hindi na kailangan sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ang aking damdamin. Yes. Yes! Yan, sa mata makikita. Beauty is in the eye by the holder. Sa mata makikita ang kagandahan ng mundo. Yes, Ninang Lenny. Hindi na kailangan ako ang tanungin. Hindi na kailangan sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ang aking damdamin. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Sa makikita masdan sa aking mga mata. Yes, sa mata makikita ang aking damdamin ka ni Ate Rodelia Baisa. Thanks kung nandito. Thanks muli punta kasi ako market 2:30 sa pwesto ko. Balik ako 5 p.m. God bless. Chinese sa ni Ate Rodelia. Dalang lahi na. Yes, thank
Tita Radelia Baisa. Makapaturog dagito yung sunata. Ket dete mandayang-dayang Ilocano version. sige. Ninong Fernando Barren. Yes, ag-request pa ni Mama Lu si kakantaam gano tay English version ti Perfect. And hi to Mang Michelle Sanchez Eldeponso. Ayan. Hello, Maring Michelle. Ayan, kablaawan taman pa ni Sophie ken ni Ibes. Yes, ni Comadre Sophie. Ayan, dito kumadre tayo dito na yung napipintas ng ubing ni Sophie ken ni Ibes. Ken nalalaing pa nga kumanta kanong yung mabainda kanong umay. Yung hanggang babain umay kay dito ori tataltalo tayo mo dito. Aya? Umay kayon. At nakadwa tayong agkakanta. At tingor met ti request ni Ninong Fernando. Woo! Yes, good night, Ninang. Yes, ag-request pa ni Tita Lisa, Lorenzo Alconti, Pepper Roses. Ang tayo doon Marialina, detan tita. Sige ka nung kanta. Nunyayati ka sa pulam, mang paragsak day tapok na. Yang tayo agin kukuna, agin papakipot, arig na. Isabat-sabat trik na purayawan itsura nuna pintas tigalan na mangilungaw ken ka. May sa. Pipirit pipirit tay pirit nga mapirit. Garay ka. Garay ka dito man lang yan ang pato ka rin tamal laingin. Git ka babayin ken ni Ninong nga umit lat ma-perfect ang kanta. Eta! Sumala tayo! Pagininanan tayo kakabsat. Hi to Ate Maricel de la Cruz. Allen Curbus. Ayan, usa isaro na tayo doon, Allen. Ayan, amo pa kadanagan na kasi pwede kanta. Ingin mandungo ading kulay ti sunata inaramit ko para ka. Nagpupuni-punan dagiti balbalikas makapukay sinumanamot siya. Sa kanam nga ta umayak amang harana di tatawayo at tamdag ka kuma. Tong may tu ibisikan anek-nek enrik naksapay kuma. Nusyak tuti ayat hindi kanto pagsangitan inal daw tungain kaling lingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to akayat mo ipahay ko maparag sa kalae. Uray sinoti agde pa uray sinoti kumontra ilaban putayat kuken ka. Uray pakatayak samsang itik nulakit di mahuntod ka. Ayat nagdileg ka, tuy puso kinayawa. Ni adi abalasa, sapay kumatain nagsumbata. Apo, Diyos ko, ayan. Insyong hanga dayang-dayang. Ninong, pasensya kang kadyak. Ay, naapo na blurred talaga. Ito yung mataksig. Yetan he. Gusto ko mga mindan na Yes, sumala tayo pa'y maminsan. Yan. Dayang-dayang. Request ni Ninong Fernando Bar.
Piririt, pipiririt, piririt, pipiririt, narigati, agindidi, narigati, napili, ng runano di ka matatagari. Yung sayangin tabagi, kasikat ng maperdilag, lagi pem awanti, umuna ababawi. Dito tayo rin ko sininungin. Dayang. Ipakat mo, di kaya't day tarik ng uray, pobreno na badan, uray pugot no nanakman, ginagdilman, ken saan lakit unay abang bangitan. Piririt, pipiririt, piririt, pipiririt, narigati mabaakan, narigati maawanan, arig mo't pataw nga agkatan-katan, agayat kaitan, tapning maraman ng ragsak tibiyang anak kaipanswaan. No sikat ay napili unay, bagsak mundo, tinaka ay bukbukod mo unton liday, ay ado asinsen na ay sangsangit mo kasta unay, kinaawan kataktakunay nay. Piririt, pipiririt, piririt, pipiririt, narigati, agindidi, narigati, napili, ng runano di ka magtatagari. Pigsayangin tabagi, sikat maperdilag, lagi pem awanti, umuna ababawi. No ti kayat mo ang pagtungpalan, ketay baknang nga adu ti kwatanan, adipen kat buktak kubsan, no di mo mapunta-puntaan, ugali na ken kagawyan, ay asikan tupay nga agul na ulan. Piririt, pipiririt, piririt, pipiririt, awan serbi, kinabak nang no awan ayat, amarik na lang ang tutlusyang, lusyang, dulo madangan-dangan, alas mo agkakamakang patyem, kunaktap nun di ka mailaw-lawan. Uray sino basta napodno, mangipaay, ragsak unay nga umno, dilakit mang lukluko, dilakit di na bisyo, syutem lata awan adu pasao. Piririt, pipiririt, piririt, pipiririt, narigati, agindidi, narigati, napili, ng runanyo di ka matagkagari. Yung sayangin tabagi, kasikat ng maperdilag, lagi pem awanti, umuna ababawi. Yung sayangin tabagi, kasikat ng maperdi. Yes, DJ tayo request ni Ninong Fernando nga, dayang-dayang. Di may kadwa nga gundaway. Ayan, Diyos ko. ako talaga. Moment may kadwa-agod na ako na yan. Una na sa bali mo kami dito mo. Okay, dating oras request ni... I called you here today Kanan. with a bad news. Yes, kuna ni Manang I won't be Lydia. able to see you anymore. Alupem ni Kumadren. Kuna ni Manang Lydia, kani Ninong Fernando. And the ties that you have. Okay, good night everyone. Bye-bye. Kunamit ni We've Uncle been meeting Emilio here Agoto. every Kuya day. Joseph Gonzalez, happy watching kay lang kuya. And since this is our last day together, And Ate Mayet, I wanna happy hold watching you. Ate Mayet. just one more time. When you turn and Talisa walk Lorenzo away, Alcon. don't look back. Ninang Eden Antalan, happy watching. I want to Ninang remember Elena you Akdal, just like happy this. watching kay lang Ninang. Let's just kiss and say goodbye. Request by Allen Corpus. Yes, ni Alan na Allen Corpus, dito yung request mo kapsat. And hi to Richard Butay. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. We've been meeting here so long. I guess what we done was wrong. Please, darling, don't you cry.
just kiss and say goodbye. Many months have passed us by. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. I can't lie. I'm gonna miss you. I've got ties, and so do you. I just think this is the thing to do. It's gonna hurt me, I can't lie. Maybe you meet another guy. Understand me, won't you try. Let's just kiss, say goodbye. I'm gonna miss you, I can't lie. Understand me, won't you try? It's gonna hurt me, I can't lie. Take my handkerchief and wipe your eyes. Maybe you will find you found another guy. Well, let's kiss and say goodbye, pretty baby. Please, don't you cry. Understand me, won't you try? Let's just kiss and say goodbye. Okay, Kabsat, DJT request ni Allen Corpus. Thank you po, Sir Ma'am Kunana. Welcome po, aya. Okay, dito may kortima isang ayog nga irok nga iko kakabsat. Dito kita sponsor ni Ninang weno ni Tita Lisa Tagalikod kakabsat. At tingaro dito kanta na po ulwan. Yan, gaputa adayo ka. Ayan, kita sponsor na. Hello. Neta. Hello, Tita Lisa. Dati tayo sponsor song mo. Bistipul oy Agmasalem. Gura ka. Take two. Ta. Nalamis tipul oy Nasalem semtirabi Agmay may saan Kasarsaritak tuy bagi Pangliwliwag ko Nalaos nga iliw Agar arapap Nga dak dita din na Narikat nga umapay Kanyak pan nakalibay Tumeng antirabi Agore ka Bareng malagip mo Kada ito'y ngaldaw Sinangal ta na idumduma nga
payat. Nga kasasad. Ayan. Ragsak di met masagrap, gaputa adayo ka. And hi to Tita Lisa Lorenzo Alcon. Ayan, Lisa Lotenso Alcon. Ay hanga Lorenzo. Ano nga ro Tita Lisa Lotenso Alcon. Awan mabalin ko, no di manguray ken ka. Taintan tumanen, na namin samit ayan na yatta. Sa payumiyak ko, sisyak tupay laeng. Di adda dita pusum ken dita nakem. Di adda dita pusum ken dita nakem. Yan. Yan, maraming salamat po. Okay, dating oras ni Maria Liga kapsat ng iso na may manginok no may isang kanta nga request, Paper Roses. Yes, another request ni... Yes, request ni Tita Lisa Lorenzo Alconpay. Yan. Nakalikod ko naman namin itay. Ay. Ben, sa paling namin Yan. At nangamin ka, nagdagan mo tita. Ayan, ni Tita Lisa, takalikod. Ayan. Then Tita Lisa Lorenzo Alcon. Adukay kami, nagkakanagan. Ayan, Wow, nice voice DJ Insyong. Kona ni Kuya Pia Akdal. Hello, Kuya Pia. At tingarod ka sa iti Paper Roses. Neta. Neta. Ano iso na natin sa talaga isot wordings na. Balin sa amin. Orega. Ito. Ayun! I realize the way your eyes deceive me with tender looks that I mistook for love. So take away the flowers that you gave me and send the kind that you remind me of you. Paper roses, paper roses. Oh, how real those roses seems to be. But they're only imitation, like your imitation love for me. I thought that you would be a perfect lover. You seem to full of sweetness at the start, but like a big red roses that made of paper, there isn't any sweetness in your heart.
Alcon. Tita Lisa Lorenzo Alcon, ken Tita Lisa Tagalikod. Ayan. Okay, kabsat, ladingin ming Yes. itatumanin nga gundaway. Thank you basang Marialing ko nandito. You're always welcome, Tita Lisa. Ayan. Awan nga ro din iti oras na yung kabsat. Kaya't miniti pumakadaan biyak ko. Yes, thank you so much kadigitay nakian andingay kanyami kadeti Wednesday edition ni DJ Insyong. Kan thank you so much kadigitay agor order lat kaditi small business me. Yes. Numan pa jak may pupusunta medyo busy talaga deti numutoy biyang apo numutoy biyang talaga. When taman na rimaan deti pinagpapintas deti kabasit nga studio ni Insyong. Deti naroon mo nga studio na. Madamati pa renovate yung kakabsat, tabareng napimpintas to no maminsan. Ay, impalawat lang nga basit. Basit Yes, lang. ken lumawa ba si eti pagturugan. Okay, kabsat, agyaman kami nga ro din kadigiti sa amin nga nahayat nga nakipagandi nga itatanga. Yes, ida sponsor kan Sponsors and viewers tayo. Yes. Maraming salamat. Oy, kantaan ba yung request ni Mama Lugo to? Nagpauyo man kanya mo. Teka no, perfect. Perfect. Kantayan mo na. English version na kano. English version. Yes. Ayan, perfect. Thank you so much. Kadigite madama pa lagbubuya. Daninong Fernando Kuya Pia Akdal. Tita Lisa Lorenzo Alcon ni Tita Lisa Tagalikod. Ayan. Ni Ninang Eden Antala, Ninang Elena Akdal, Ninang Ann Murray. Ayan, kita kabsat. Apa nanan? Hindi. Yes, napintas latta nga, dita tiyan yun. Dita picture ti background ko na ni Ninong Fernando. Yes, representing Lindsay Cariaga. Ay, nakto man nagpakuha iti tarpaulin gaya. Terfolin. Terfolin. Ana, tay rupam. Dagtok-tok dito. Ay, agtatiles dahan. Alis to, ay. Tay rupam ti pa kwam. Sunod ipa terfolin tayo. Okay, kapsat, ladinginan min nga rod iti dating agundaway. Kitawanan iti oras tayo kapsat. Yes. Kitagyaman tayo ang karigiti sa aming pelay nga madamang mga tartarabay kadito yung madamang programa. Manang Lydia. Dakay amin na sa Thank you, ngapada. Manang. Kita yung gaman na tunubigat iti kastuing metlaing nga oras. Kakapsat, taya alas 12 aging ka na malpas. Thank you ti panakiandi ngayo. Kita Diyos unay ti agni na karigiti sa amin nga naayat nga sponsors tayo. Ayan kita ni Apo Diyos iti kanain ko mang tartarabay ken mang tet kada kayo iti piksa tapnon ti kasta dado pay digiti padang may ikanyo iti blessing agga po kada kayo. Noon ay isong. Ayan dating rod iti sponsored song ni Ninong Fernando John Bareng iti Milala ni Hawaii. John 3:16 biyag nga agnanayon. Dating rod kaabsat iti pangkalo bilang musical tayo itang aldaw. Yes. Goodbye and God bless everyone. Ingat-ingat po tayong lahat. Keep safe always. Bye. Arapa mo'y tibiyak ket di mo ukawe tinamnaman papigsay tapuso ke pakinake kidawem tulong ti Diyos ket di naka baybayan no paglikudan da ka dagiti tao nga napatekken ka itaklin mo't apo ket iburay na taasikin ayat na no nadagsen unay panubog biag nga simangbay ikama itali tay ti apo sungbatan na amin napasnek nga kararag mo no awagam na ganna si dadaan titulong na
idawdawat tay kenkwana manayon biyag tayo nga padakada gagitang tiyak serbi tungpalin tayo dagiti bilbilin na panagayat ti Diyos to'y lubong ngamin ket inted na anak ng bugbugtong tapnon siya sinuman amamatiken kwa na ket sa